Ban penpendapat ba halor kanam jong unyang taser ubade uknyang ubajumi sisin ka sausnem bat kata haman usnem badon ka World Cup football kerpang eru ban penpriang ya ka kubor halor ka jingdon kam ban penne pensa ya ki klau kiptab ka mei mariang nakaliang ka riboy tourism and environmental development forum harangkat ka jingya trelang bat ka Saiden socio and cultural club sai sinpat kan pelong ia ka tamasa lekemen ka ba ontip kum kanyang taser festival arjar khatpra yak ba anpulong haka sau bat santarik ujemang haka snong yosir riboy district ia kane lapan benapat ba ban pelong dakane ka tamasa haka jingyalang bala pelong dakite ki artli ki kunhun hasaiden riboy district ki balai donlang hakane ka jingyalang ki ba kuntup yau ba ike lapang rangba snong saiden uba SF Lengdo General Secretary uba MG Karshanlor Presiden ka Saiden Socio and Cultural Sport Club ba W Ksyar Secretary jongka SSC SC uba Plilat Tiuso Chairman jongka RBTNDF ba Marvelous Pre Secretary ba Wan Prang Sumer Publicity Secretary lambat kiwi kinongelam jongkite ki kunhun hakane ka jingelang nakaliang kinongelam jong kite ki ar kunhun kilaya thir ya tai halor ka jingkordor ban penne pensa ya ka mei mariang ki klau kiptab kamtam yaute uknyang nyang teser ubadon kam bat kumjuru ubaladon nambha haka district lapan penaru ya ki program beper ki ban pelong hakate ki arsngi jong kane ka tamasa nyang teser ki bakuntup ya ka jungle camping ka night adventure ka karaoke night ka jing yakob banyarwai traveling fancy dress cultural program folk song bat kendonru ka jing ya bernya lengba ka put ketem lane ka DJ's night bat kendonru ka bakham kerpang ka de kata ka jing di yabam ka balong tenrai lane ka indigenous food lembat ki program ki ban penpu penping ya kani ka tamasa bat kumjuru ya kita ka program. Bidang syida kisong ya ka joint meeting juni pada ka Riboy Tourism Environmental Development Forum dekat bat di nong peniat jong ka Saiden Socio Cultural Club yang kajilan juni ka mau presiden ditanya dan akar lang ni lambat snong ini ba kasihan pang bolong lo advisor jong ka club kecil tu nak kalian jongka Riboy Tourism kejuni kalong bagi kuah ban pelong ya kaneka yang terser festival jong snem ajar khatra ha ka ni pelong hau nai ni ha ka sautarik ba kasantarik te nak kalian jongka Riboy Tourism Development Forum nilai penbe meeting dengan personu dan kuah ban berpendapat baru tentang sini ba ka program jong kanya terser kalong kasau sampai jong bunai ni bunai besawan ka paswi but hakate kesni hakasau terik kindot ki program ki bangi penbe tangna benta ka jungle camping di ginu ki pajba ki perlo ki turis ki bakwa bani simenta hakate ka program jong kanya terser kila onwansa hakasau terik balon ka camping ka bangi la penbe nang nakalian jong ka forum ke jongi bat hakate kesni kesautre kandon ke program ki bagila bu nang bentai ki turis ki bawan yang nang bentai camping kandon ke night adventure trip nang bentai ki bagi nyelam ki dekat bat ki guide ki bagila perkre ban peni kumno uni uknyang umi bat kumno uher chapo asla perthai bat hadin kata kandon ki program kum ka bonfire ko pure night ke bagi nyetem dan pensung tenat ya kita kinong wansa hakate kesni kandon lu kat trekking ka next day nak bentar jumpi tu ki wansa ka camping ha ka bangila banyalam ye ki syapo wa jo ka gawa kawa umtro ka bangitip ka bangi sitip ka gawa maran ka bapo syapo wa laila ka de gawa ka bahe ka badon bun ki krem ha ka gawa ka bai tenat te kindon lu ki entertainment program ki bangila benbe nak bentar kini ki turis ki wansa nak bentar ka ni camping kata ke program ke bangi pelong ha ka sauterik jong ubnai mi de ha ka santarik pan kade ke sngi ke ba nakalian jong ka forum gila penbe kan don be tang ke entertainment
nak ke benta ki pai ba bat kan nginum don kajing bakin kajing ship kabu ban pan ya ka bai entry ke long free of cost ki pai ba ki one free of cost ban ban entertain you dia ban enjoy you dia bakin pet ya ka take a program bat hak take a sni ka santarin kan don ka program ke bangila pen be ba entertainment kan sedang berupa por shibaji no hai sni akaba ngila perkhat babar hoi ki nong nikmat ki juni ko Goi district belum kemudian ki special guest tapi khot ya iba Vincent H Palak belum MP belum chief guest at the sni but kan don ki entertainment ku bang ong mane ku ki jingsha ki culture program ki jingsha ki right ki bapher bedon fo padong di Goi ki juni ki don ki jingwai ten rai ki ba na ki right la ki individual ki bakin ai ki entertainment at the sni kita ki jingsha kat kum kane ka juk ka bamenta ki group dance dan kita ki individual dance but kan ru ka fancy show ka bangin ai entertainment dan benda jong ki nongwan jmo ka ya ki jing ko meriam jong ki model bikin riam ki jan bikin ki haki sla la ne haki sentio hata kum ka ba itena but penkut ya ka nakaleng jong ka forum ke jongi ngin perkut da ka DJ evening ngin ai ke DJ night ta bangi la perfect ngin ai la ka DJ evening bangin nuai ka ka program ha ka por nyu gaji na ka leng jong ka forum ke jongi kata ka bangi kwa ban su tip ba ki kepat ya ki bai ba ba wan subha wan ban enjoy ban ma ban yu i dalam jong ki kman ya ka te sni ba ki yu tau nyang terser mo bangi jubna hapo kari kasih jentia jungi badon ki batip ya ka ku unyang World Cup nomor sisir sausne bumi suaban sedang hadir suaban sedang ya ka football World Cup te wan man sengah badon hinyo bani simban talang bani ban enjoy bakin don du sibun ki jingbam tenrai di balapan kre na ki stall ki boper te keski bat ki jinding tenrai di balapan setelah ki baiba awak yo ban ma ki share bagi nong song apa padong riboy jungi ki jusiat yaki haki tendong si bakin yo ban bam yaki bakin ma dalam ki jong ki sentur ki jong pi kata kate ki jingia pembit lang ki jungi bat sibun ke jingerap pengilayo na kalian jong ka seng sama jong ka saiden dekat program Vaishnam bala support yang ni ke program nama haki por ki bamensua na kalian jong ka sinong ki pelong ya ka festival jong yang terser rengi su bumbok do kata-kata bahkan ni kesin do mentang iyo bania don lang ban nakaliang do ka blog do ka saiden kila don mentang bani ban pen ipeng ya kate kesin bakal long kesin ke bejo ki kuai ba ben yo tho bet ka kun tu tau brewi ba la penyam iba ya ben le kata kene ke cing snam bukan nak lembah kene ke cing tho cumi Mahabalen, pi, abi ang ahang ni. Ditang mapi ka kang teg pangangain. Pinjuklet na may kata. Kani kacing pengkrak kalalong ka ba siya? Pihaban na na. Nam tay kan suku tuai ke bangun. Ngok hang tay kendor ke jingi senam. Bau usam sayap. Anda iba ilawan sini saya pen. Lada berkat ia sepang jupi berkat sepang iba jonga. Kini kam dai ke kam ka kesepenyap sisai. Kecendamkan saja anak baru abdeng jengpi. Aisyah, lada pi di iba jonga sungguh bahagia anak ni. Amdan dikiwai pat kilat Aisyah. Lada pi di iba jonga sungguh bahagia anak ni.
Lada pikwa yang apa nun pipe yang sepi kumur mi cupi. Ahaman ini nak usan joki betki. Enam pet syok nada itu baik kalau memperha.